Union Foreign Minister Dr. S. Chanchin Thar April ni somni pania pahalgam in pong kana mo phurtu tele firfiak pol poi khoina sangsanga mo phurtu te chu dananga chem ani theinan malak chun zom zel ani don ti asoi ral thuam le sum don lama Europe le Asia khomoi puiram te tho ho na Shanghai Cooperation Organization thut khom na a Union Foreign Minister hian Jammu and Kashmir pahalgam in pong ka nakha poi khoina satlia ni lovin Jammu and Kashmir tourism ti chiat tumna le mi puite thin lunga sakho in thliarna tu tumna ani thu soya UN Security Council in hepoi khoina hinna taka alotem to angkhan Shanghai Cooperation Organization chu hepoi khoina dem ngam to le India in heng ro rala chet na le firfiak polte adole na konga thlop turin angen ani Dr. S. Jaishankar chuan heng poi khoina mo phurtu ten an poi khoina mo an phura dananga shrem ani theinan India chuan chaktakin ma ala chel to don ti soya firfiak polte thlop tu le sum le paia tampui tu te chu firfiak polte poi khoina tel vele mo phurtu ngai ania wangin shremna le shek na an mu theinan India chuan ma ala chel don ti soi Union Foreign Minister chuan SCO ro rel na le malak na te chu India in athlop zel dona heti rual hian SCO chu thleibik le du sakbik nei lova in tuklang taka a member ramte kai shwai turin angen ani Sarkarlai pui no pang Aadhaar nei tu te chukum sari an tlin nuwa Aadhaar update ngai poi mo turin nu le pa te asiatir ram chunga mi pui chin chia na Aadhaar thu nei tu sang Unique Identification Authority of India UDI chuan ram chunga no pang kum nga hnuai lam te chu Aadhaar in zia lu na amit no te le kutje thla lak ani velawa wangin kumnga an tlin atanga kum sari tlin thlenga Aadhaar an kutje thla le mit no te chin chia update turati an ni thu soi hemi hun chunga Aadhaar update na sen so chu a thlona ni a kum sari an tlin nuwa chuan kutje thla le mit no te chin chia na lak na man chu cheng za an choi zela tul to don ti asoi Yudai chuan no pangin kum sari atlin nuwa akutje thla le mit no te chin chia na lak ani lo chuan Aadhaar chu ti thi ani dona Aadhaar hi school admission exam scholarship lak na le Sarkarlai pui scheme shanga apoi mo awangin no pang kumnga atlin nuwa mit no te le kutje thla chin chia na lak that chu ngai poi mo turin ram chung nu le pa te acha ani Sarkarlai Puya Chief of Defence Staff General Anil Chauhanan Malai Ral Thuam Mangin Tunlai Indo na Din Chan Atheilawa Wangin India Poin Ama Kut Koyaral Thuam Changkang Jok Siam Lamma Alak Zel Atul Ti Asoi Indian Army Navy le Air Force Trangdwalin Anbua Sai drone le drone ka thana siam chuana konga ram chunga khol poi mo siam chua chungchang zir ho na New Delhi Ahman Puina Chief of Defence Staff General Anil Chauhan chuan drone chu Indo na aral thuam poi mo le ram din mun shil thui thei tak ani to awangin drone changkang tak nei chu ramtan apoi mo hle ti asoya eti rual hian drone manga be na to thula drone be na dang chat thei tur po in chanlak atul ti asoya ram dang siam ral thuam le khol poi mo chok lu chu mi zong zong in a theina le enge ani an sha sa ve ka wangin ram him na le impu acha na ko nga him lo hle ti asoya mani ram leilung mila siam chua atul dana zira siam chua ti pun le manna tura zira herrem zel thei tual chung kut chuak ral thuama in nga apoi mo ti asoi General Anil Chauhan chuan tunlai khovela indo na chural thuam changkang le tharlam berber manga indo na ani to awangin ral thuam chuak hlui mangina din chan thei lo ti asoya hetiang ani awang hian India point aral thuam te tunlai le changkang zo ka thla ka tula hemi konga hian chaktaka malak ngal atul ti asoi Manipur Police Bultuma Manipur dan lavaral thuam che vel na dap chwa be pui thana kal zela ni min khan district shang aral thuam engi mozat manani Intelligence atanga anthudon bo zui nimin khan Manipur Police Central Armed Police Force le Assam Rifles stronghold chuan Infalis le West Thaubal Kakchin le Bishnupur district ate ral thuam dap chwa be pui hian thlaka silai chi sang som chuang anman hi awa in somriat parokani a silai rual hian silai mu chi sang zakwa somsari palian mana silai le amu ba ka hian grenade wireless handset le dual chair bomb engi mozat anman bokani Manipur Police chuan he be pui thak na hi Manipur dan le thupekin ko na le Manipural muan na tura malak na konga masona lian takani thule mi pui te himnan malak chun zom ani tur thuan soya Manipur aloral muan zel theina mi pui te chu police thopui turin an soma ral thuam chet vel na le dan kala chet na chungchang police strat tir thin turin an cha ani US President Donald Trump and Ukraine chu Russia ko pui Moscow bitum lo tura angen thule Indo na le thina ti top chu atum berani thu soi Nizana White House tu thar theder tu te akom na
US President hian tun naya Ukraine President Volodymyr Zelensky nen an imbiak na a Russia khopui Moscow le St Petersburg an be theilo a zo na chu zo na naran mai ania beitu Russia tin emo thu pe ke mo ani lo ti soi Donald Trump chuan Russia le Ukraine in dona hian tran lam ani lova mishing te lam tang ani thu soin imbe na le thi na ti top tur thei to pachwa thu soi Nimina US President in Russia atanga bungro lak lo chia za aza lak le Russia sum don puiram atanga chia lak na satakati san ani tur thua soi chungchanga Russia sarkar thupuang tu Dmitry Peskov chuan US malak tum dan chu an ngai thu takhle dia soya US malak tum dan chu zirchia mekani thu le atul dan zerin Russia President po atong chua tur thua soya heti mekla hian Russia Senator Konstantin Koshachev chuan US malak na chuan Russia le ami puitia hong anei lem lo ti asoya US to Ukraine ral thuam le na sen so tum tura NATO le Europe phia ruwa puin US to Russia le Ukraine in do na hlok pui tuma apuani NATO Secretary General Mark Rutte and India China le Brazil ram te chu US trek na in nataka ahong do na wangin Russia Ukraine in do na ti top tura Russia President min thoi turin na cha Nizana US Roren na sang Congress thut khoma NATO General Secretary hian Russia Ukraine in do na ti top tura malak na lian thambera US in Russia le asum don puira machanga US abungro lak lo achia lak na sataka te san ani do na wangin Russia sum don puiram lian India China le Brazil chuan antwa hle don ti asoi Anrama hong lian tak athen lo nan Russia President Vladimir Putin chu inka hai puanga in do na ti top tura min tum turin achane US President Donald Trump chuan tu nai khan Russia le asum don puiram India China le Brazil tho ho na BRICS chu US do na angai thu lo soi to a BRICS ram tele ansum don puiram atanga US abungro lak lo chia lak ti san ani tur thu soi to a nimina NATO General Secretary Mark Rutte ne in kom na a nisom nga lo om tur chunga Russia le Ukraine in do na top lo chuan Russia mai ba ka Russia tho puiram te song in an tur thu soyen hegram atanga US abungro lak lo chia lak chuna sataka ti san ani tur thu soya US Rorel na sang Senate po in Russia le asum don puiram atanga US abungro lak lu a chia za azanga lak na tur The Sanctioning Russia Act of 2025 chu anduang meka US Senate Leader John Thune po in US President malak na chungai chana ni thole indo na ti top tura Russia karna konga kongro asuni an sha chuan Russia karna bel cha turin dan thar chu pa sakal pui ngal ani tur tho soyani Iran Parliament in nuclear program chungchang imbiak na Iran du dana nga thu del kil ne ti hlotlin photani lo chuan US nen imbiak chunzom arem lo ti asoi Iran Parliament thu choina tarlan danin nuclear chungchanga Iran le US imbiak na US chuan imbiak na hi Iran ti chiat na le Israel in Iran abe na chungchang lia khutum na man ruwa ahmana wangin tundin muna chuan nuclear chungchanga Iran le US imbiak chunzom arem lova imbiak na chunzom ani don chuan Iran du dana nga thu del kil ti hlotlin masak an photani Iran Parliament thu chwa hia nuclear imbiak na chungchanga Iran du dan le thu del kil tura an phut ang te tarlan ani lova tun naya thu thar thedar tu te akom na Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan nakinzela Iran in bei atolo an tiam theima chuan imbiak na chunzom ani lo tur thu lo puang to a imbiak chunzom ani po in Iran uranium thetfim na le missile changkang siam chuan ti top tum na lam hoya imbiak na reng chu an pom lo tur thu soyani US President Donald Trump po intu nai khan Iran nuclear mun pui ti chal ve kani awangin Iran ne nuclear program chungchang imbiak na chu aman mo thak lova asia thu soya heti rual hian US le Europe ram thil ti thei pathum France UK le Germany chuan August tharal ma a nuclear program chungchang Iran nen imbiak na a mason na aom lawani chuan UN in kai shwain angin UN member ram song in Iran an shek na tura malak an tum nia soi ani UN chinchia danin ka rukliam ta chungkhan Gaza chomdol na semna kai hnoya mi zaria somsari pangan thi nimina Geneva thu thar thedar tu te akomna UN Human Rights thupuang tu Thamin Al-Khitan chuan kumin me ni somni pasare changa US le Israel bultuma Gaza Humanitarian Foundation in Gaza chomdol na an sematangin he chomdol na semna kai hnoya hian mi zaria somsari pangan thi to ti asoya thijinga zaruk somsari pali chu Gaza Humanitarian Foundation in eitur an semna hmuna eitur dong tura intlar an ni thule midang zan he pakhat chu chomdol na sem tur phurna kalkonga eitur phurtu lo zui tu te an ni thu soya UN Human Rights thupuang tu chuan UN in mithizat achinchia na hi Gaza UN hnuai dam doi lama thok tu le
mishing dikna chan vo hu mal tu pola thok tu ti atanga an don ani awangin arin tlak thokhat hle ti asoi UN Relief and Works Agency Director of Communications Julia Tuma Poin Gaza ile barhar sanachu March tha atanga Israel in Gaza chomdol na adan cha atangkha na chual hle ti asoya Gaza cheng puitling ba ka no pangte chuan an taksama motok eitur an don lawa wangin hrisel lo na namen lo an tok meka taksama motok eitur don lo wang hian no sen enge mozat an boral to ti asoi Tunai Khan Dr. Without Borders Poin thu chua siamin Gaza Humanitarian Foundation in Gaza chomdol na an sem chua dan chu a him lo wangle mitam takin an thi pha wangin ti top turin an lo ngen to a Gaza Humanitarian Foundation malak na chuan mun sang sang a chomdol na sem konga in kai shuai na te apal zot 5 ka wangin har sana tok mek te trampuin a an ngai lo thon soya Gaza Humanitarian Foundation chuan chomdol na sem dan him lo le mitam tak thi phan anga soi hi a phathunga UN chu thubel chian dol lo the darapu in kong laka lambun an to fo wangin chomdol na sem chumi puin hne na athlen tlem pha ni in an soi ve thunga Israel Defense Force po in Gaza chomdol na sem na hmuna impong ka na thlengchin wanga mitam tak the na chu chui chian mek ani thu an lo soi to ani Excise Department sin chia china kumin January atanga June tha thleng khan Mizoram ma zu kai noi wanga thi somni pakwan oma anjing somni pali chumi pani in adang panga chu mei chia ani Union Minister of State for Minority Affairs and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, George Korean and Voin Khan, online kaltangin PMJV Ken Hoya Sihar District Project Pani Thona Tulung Apum. Union Foreign Minister Dr. S. Chanchin Thar and April Somni Panya Pahalgam Impong Kana Mo Purtu Tele, Firfiak Pol Poi Koi na Shang Shang Mo Purtu de Sudan ang Shem Ani Te Nan Malak Zela ni Don Tiasoy. US President Donald Trump and Ukraine to Russia ko pui Moscow bitung no tura angin thule Indo na le thi na ti top chu atung ber ani thuasoi khati chong ka Chanchin Thar kampuan thei det chu ani